марҳилаи тадвини филми муштараки ҳунарии таърихии Дурахши Ахтарон ҷомӣ ва навоӣ ба анҷом расид. танзими филми мазкур дар шаҳри Тошканд сурат гирифт. ин марҳилаи муҳим, ки бо иштироки мутахассисони Тоҷикистон ва Узбекистон анҷом ёфт, барои гурӯҳи эҷодӣ яке аз муҳимтарин бахшҳои кор маҳсуб меёфт. ёдовар мешавем, ки филми муштараки таърихии Дурахши Ахтарон, ҷомӣ ва навоӣ бо ташаббуси роҳбарияти ду кишвари дӯсту бародар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев рӯи кор омадааст. ин филм бозгӯи дӯстии дерина, ҳамгироии фарҳангӣ ва арзишҳои муштараки таърихии ду миллат буда, дар таҳкими робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Узбекистон нақши муҳим дорад. ҳудуди 2 моҳ ман дар шаҳри Тошканд ҳузур доштам дар марҳилаи монтажи филм, ки албатта ҳамроҳи ман Дилмурод Масаидов, коргардони ҷониби ӯзбекистонӣ низ буд. яъне мо ҳамеша 3 нафар рӯи филм баҳс мекардем ва хулоса мекардем, ки ин саҳна куҷо чӣ гуна кот шавад ё ҷамъбаст шавад, ба анҷом расад. хулоса дар тӯли 1 моҳи аввал ҳамун синхрон кардани садову ин чизҳо гузашт, ҷобаҷошавии шиносоии монтажёр бо маводу ин чизҳо, корҳои техникӣ ва 2 моҳи дигар монтаж, яъне дар умум 3 моҳ вақти мо дар монтажи филм сарф шуд. натиҷа ин шуд, ки монтажи ниҳоии мо дар қисмати аввал, яъне дар намунаи аввал 5 соат филм шуд. бениҳоят саҳнаҳои мо зиёд буд ва ина намешуд, ки мо кам бикунем. мо ҳарчи тоза кардем, ҳарчи кам кардем, хронометражи филми мо 5 соат шуд. ва мо ба хулосае омадем, ки 5 соат барои тамошо, барои бинанда зиёд аст ва мо бояд аз баҳри 2.5 соати вай бояд гузарем. ва дубора баҳс кардем, суҳбат кардем, хулоса кардем ва фикр кардем. дар Тошканд 2.5 соати ӯро буридем. 2 соату 40 дақиқа рӯи ин кор мекунем. ин барои нахустнамоишҳо ва барои бинандаҳо хулоса. ва 5 соаташа ба хулосае омадем, ки баъд аз оне ки ин кормон тамом мешавад, 5 соаташа мо ба 10 қисмат тақсим мекунем, 30 дақиқаӣ, яъне 10 қисмати дига филм мекунем, сериал. вале ҳоли рӯи онаш зиёд фикр надорем. ба ҳар ҳол тадвиншуда тайёр ҳаст, фақат кори постпродакшнш мондагӣ. инҷо дафтари сабти садои муассисаи давлатии Тоҷикфилм аст. айни ҳол яке аз марҳилаҳои муҳими таҳияи филм садогузорӣ ҷараён дорад. ин марҳила аз гурӯҳи эҷодӣ диққати баланд, маҳорати касбӣ ва заҳмати зиёдро талаб мекунад, зеро маҳз тавассути садо ба саҳнаҳо эҳсос, таъсир ва рӯҳи воқеии онҳо бахшида мешавад. ҷараёни сабт ҳамин гуна буд, ки ҳунарманди ӯзбек ба забони ӯзбекӣ диалогу монологоша мегуфт, ҳунарманди мо бо забони тоҷикӣ. акнун ки ҳоло мо дар замони садогузорӣ қарор дорем, ҳунармандое ки бо забони ӯзбекӣ ҳарф задан, ина мо бо забони тоҷикӣ ҳунарманд интихоб карда вобаста ба шаклу ҳамун мартабаву образе ки дора, ҳунарманд интихоб карда садоро ба забони тоҷикӣ садогузорӣ мекунем. ва бовар кунед, дар таҷрибаи манам якум бор буд, ки ҳамин корро мекунем зиёдтар ва ин мушкилтар аз интихоб кардан дар нақш аст. як ҳунарманд симош дуруст мегира, садо дуруст намегира, характер дуруст намегира, тарзи гапзанӣ, бахусус дар нақши бойқаро шоҳ
ки ҳунарманди узбек нақшофарӣ кард, мо 4-5 нафара санҷидем. ҳоло меқадам Шоназаров овоз дода истоданд. ҳамин гуна мушкилои сахт дора давраи постпродакшн, давраи садогузорӣ, ки барои ҳар як нақши кӯтоҳ ҳам боша, мо маҷбурем барои ҳамаги чанд ҷумла як ҳунарманди ҳирфаии хубро даъват кунем. баъзан вақт одам хиҷолат мекашад барои як нақши кӯтоҳ як ҳунарманди ҳирфаии хубро даъват кардан. аммо ин эҷод аст, ин кор аст. садои ҳамон кас ки мувофиқ бошад мо хоҳиш мекунем, интизор мешем. бояд гуфт ки марҳилаи садогузорӣ яке аз тӯлонитарин ва ҳасоситарин марҳилаҳои таҳияи филм ба ҳисоб меравад. дар ин марҳила на танҳо сифати садо такмил меёбад, балки ҳунармандон дубора ба нақшҳои худ бармегарданд. онҳо ҳар як ҷумла ва ҳар як эҳсосро бо ҳамон оҳанг, ҳамон ритм ва ҳамон ҳолати рӯҳие ки ҳангоми наворбардорӣ офарида буданд, аз нав иҷро мекунанд. маҳз ҳамин ҳамоҳангии садо бо тасвир аст ки ба қаҳрамонҳо ҷон мебахшад ва таъсиргузории филмро барои тамошобин бештар мекунад. анамин садои либос, садои шамшер, садои об хӯрдан, садои роҳ гаштан, садои кафш, ҳамаи ин як марҳилаи бисёр дуру дароз аст. масалан, як моҳ боз кори мо садобардорӣ рафта истодааст. кори мо аз дубляж фарқ дорад. мо имконият дорем ки ҳар диалога иваз бикунем, иваз ба маънии беҳтар бикунем. ҳар куҷое ки диалог ҳамун чиз худаш ҳаст, ҳамуна ҳунарманда мегем ҳамун диалога. ва имконият метиҳад садогузорӣ барои мо, кори мо беҳтар шавад, сифати садо беҳтар шавад. тамоми ҳунармандои узбекиро мо ҳамаша диалогоша ба тоҷикӣ забт кунем ки барои бинандаи мо фаҳмо бошад. ва ҳар куҷое масалан агар ҳунарманд пушташ гардондагӣ бошад ё азбар бошад, лабаш натовад, мо метонем ягон калима ё ҷумлаи дигар илова кунем. масалан за кадр мегим, агар аз кадр берун бошад, як чизи дигаре метонем илова кунем. яъне ин имконияти хуб метиҳад ки мо матни мо, диалогои мо ва тамоми ҷумлаҳое ки ҳунармандо дар сари филмбардорӣ гуфтаанд, мо инҷа як бори дига ҳамаеро аз назар бигзаронем, ба шакли нав сабт кунем, бигирем. ҳама чиз аз сари нав мешавад. мо фақат тасвир дорем, тамом. барои ин кори вақтгир аст. ман фикр мекунам ки мо як моҳ боз ҳоло болои ин кор карда истодем ва як моҳи дига фикр мекунам забтмон идома пайдо мекунад ва саҳнаҳое дорем ки саҳнаҳои масофка ҳастанд. ин корам барои мо мушкил аст. мо гурӯҳ аз театрҳо ва аз ҳар ҷойҳои дигар, масалан 15 нафар, 20 нафар, ҳатто саҳнаҳои бозор бошад, агар 30-40 нафар оварда 3-4 микрофона баробар монда забт мекунем садоша, ки садои бозор масалан комилан ҳамаи чиз тоҷикӣ бошад. барое ки мо ин гуна саҳнаҳо доштем ки масалан бозори Фиротамо дар Узбекистон сабт кардаем. дар рафти филмбардорӣ вақте як образ, як қаҳрамон метавонад баъзан чизо гузара, кадом реплика, кадом сухане оддӣ боша, аммо дар инҷа фурсат ҳаст, имконият ҳаст, ту дубора мебинӣ кора ва метавонӣ тағйир диҳӣ, диалога образ диҳӣ, диалога қавитар созӣ ва ҳунарманди қавитара даъват кунӣ. ногуфта намонад ки дар ин баробар мо ҳунармандони тоҷики худмон ки нақш офариданд, баъзеша дар садо иваз кардем. инам таҷриба аст ва инам барои комил кардани образ, барои боз ҳам хуб шудани филм хеле кӯмак мекунад. сафар ҳақдодов яке аз муаллифони филмнома аст. ӯ ба ҷуз давраи сабти филм дар дигар марҳилаҳои таҳияи филм низ ҳамроҳи гурӯҳи эҷодӣ фаъолият кардааст. айни замон ӯ дар марҳилаи садогузорӣ ҳузур дорад
و در ترجمه انتخاب واژه‌ها و کارکرد بعضی کلمه و عباره‌ها سهم می‌گذارد تا گفتار قهرمان‌ها با روح زمان، مضمون فیلم و احساس صحنه‌ها هماهنگ باشد. از اول با برادرای ازبک هم‌مؤلفایی که همکاری داشتم، اونا قطعه های فیلمنامه را به زبان ازبکی می نوشتن، به من می فرستادن، من به تاجیکی می نوشتم، با اونا رد و بدل می کردیم. من رو به رو با رستم جباروف و شرکتی، حتی در همون دوران فیض‌الله در پهلوی ما بود. مثلا با فیض‌الله مشورت می که ما این صحنه را این خیلی دیدیم، این خیلی نوشتیم، چیزی اون علاوه می کرد. این خیلی یک حالتی بود. او تاجیکی را می فهمید بسیار خوب، بسیار شخصی دانشمند. من کم و بیش ازبکی را می فهمیدم و با استفاده از تجربه او مثلا در حال برگردان می کردم و تاجیکی مثلا صحنه‌ای که پیشنهاد کرد و صحنه‌ای که من پیشنهاد کردم، یا که همراه با یک خلاصه آمدیم و همون صحنه را قبول کردیم، مثلا یا دیالوگا رو نوشتیم و کلام‌ها رو نوشتیم، همون بندوبست می کردیم و همین سبب شد که مسئولیت ترجمه اون متنایی که بعد فیلم برداری، اون دیالوگ ها و اون مکالمه‌های بعد فیلم برداری دیگر الکی حاصل کاری دوره فیلم برداری به دست ما رسید. این مسئولیت بر دوش من گذاشتن که متنایی که برادرای ازبک در فیلم با زبان ازبکی گفته بودند، اونا را من دوباره به زبان تاجیکی برگردانم و تا جایی با متنایی که در فیلمنامه بود، هم در وریانت ازبکی و هم در وریانت تاجیکی، با اون مقایسه کرده و تا جایی هم جایی کاری جابجا کردن متن در زبان هر قهرمان، هر اشتراک کننده فیلم، همونا را کوتاهی و درازیش خوب انجام میدهم. ولی بازم این در روند خودی به واسطه صداگذاری این کارها را میشود دقیق تر کرد. البته من وقتی که متن را برگردان میکردم از ازبکی، خب شماره هجاها و شماره کلمه ها که در حجم همون رعایت شد، ولی جای هم مثلا ورسیایی که در فیلمنامه در تاجیکی هست و تا جای تلاش کردیم که مثلا دیالوگ های تاجیکی عیناً در ازبکی هم باشد. در مرحله فیلمنامه‌نویسی مؤلفان سناریو از دستگیری گسترده متخصصان ساحه ادبیات برخوردار بودند. آنها با پیشنهاد معلومات، سرچشمه‌های تاریخی و ادبی و مشورت‌های علمی به مؤلفان کمک کردند تا فیلمنامه بر پایه دلایل معتمد و واقعیت‌های تاریخی تهیه گردد. مثل استاد موریدین نظامی، خب بدرالدین مقصودزاده، استاد صوفی زاده، مشاورای ارشد این فیلم که بودن، ما را معلومات هایی که اونا یک عمر به این معلومات ها سر و کار داشتن در اختیار ما گذاشته بودن و باید بگویم با عرض احترام و از جانب ازبکستان رستم جباروف هم همچون عالمی ورزیده، نوای شناس، داننده خوبی زبان فارسی، خب یک دانشمند، شخصی دانشمند، همیشه که ما با هم کار میکردیم تا اندازه کار ما را آسان کرده بود. در مجموع همه اینا امکان داد که خب یک چیز شکل بگیرد، یک فیلمنامه شکل بگیرد و در حجم خیلی بزرگ بود. در ابتدا همه ما میدونستیم که حجم این فیلمنامه خیلی بزرگ است و از دایره یک فیلمی استانداردی مثلا که برای اکران با اکران برآورده شد زیادتر است. فیلم مذکور نخستین فیلم مشترک هنری تاریخی است که در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان روی کار آمده است.
آفرینش آن برای گروه ایجادی نه تنها یک تجربه ارزشمند بلکه زمینه مستحکم برای تهیه فیلم‌های تاریخی من بعد نیز فراهم آورد. گروه ایجادی میتواند اون تجربه‌ای که کردن به همین چیز توجه کنن، دوباره بازگردن. مثلا ما گمان میکنم که زمینه ساختن یک فیلم درباره بهزاد برای این گروه ایجادی هست. خوب در همینجا خوب و شخصیت‌های دیگر و شاعرایی که ما حتی بسیارشان نامش نگرفتیم، شاعرای اون دوره را نامش نگرفتیم، ولی در پروسس فیلمنامه‌نویسی و تاریخ مثلا پژوهش‌هایی که داشتیم اون بسیار چیزا روشن شد. یعنی که ما الکی دست در اون زمان داریم. اگر توجه کنم مثلا فرمایش شود ما این کار رو میتونیم انجام و آماده هستن این گروه برای ساختن فیلم تاریخی. ما گمان میکنم که اینا به خاطر تعریف این گروه نمیکنم. حاضر یگانه گروهی آماده در مسلحی که میتواند فیلم تاریخی بسازد این گروهی فیلمی جامی و نوایی است. اون تیمی اونا است. حتی همون دکورهایی که اینا ساختن با همون دوره ای که ما یک دنیا چیزهای دیگری کرده میتونیم به همین گروه و همین وسیع کنیم دامنه فعالیت اینا را دستگیری کنیم، پراکنده نکنیم، اینا پای هم همون چیزهای فیلم‌های نو بسازن. برای من یک مکتب بود. یک مکتب بود. از همه مهم برای من باوری داد. برنامه‌ای که ما داشتیم خیلی خوب کار بود. من نه تنها به خودم، به تمام بچه‌ها باور کردم، به گروه باور کردم. بچه‌های گروه رسامی، دکورسازی، بچه‌های ما خیلی فعال بودن. شاید سبب این بود که همون شور و شوقی که اولین بار کاری تاریخی میکنیم. عموماً آفریدن فیلم هنری تاریخی زمان طولانی را طلب می‌کند. برای گروه ایجادی هر یک جزئیات اهمیت مخصوص دارد. از تهیه فیلمنامه و انتخاب مکان نواربرداری تا لباس و آرایش، صحنه پردازی، صداگذاری و پس تولید فیلم همه چیز با دقت زیاد انجام داده می شود. هدف تنها بازگو کردن یک واقعیت تاریخی و دوباره آفریدن روح، احساس و فضای همان دور است تا تماشابین خود را در آن محیط احساس کند.